Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan menjawab soalan tentang ada yang bertanya tentang zikir selepas solat witir. Ada dalil tak? Sungguhnya Nabi Muhammad bersabda, "Annahu kana yaqra' fil witr bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallama qala subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus wa rafa'a biha sautah." Maksudnya Nabi Muhammad membaca dalam witir sabbih isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus, dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya ketika membacanya. Riwayat Ahmad. Hadis ni sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, berdasarkan penilaian Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Wallahu alam. Ini hadisnya, insya-Allah boleh jadi keamalan. Wallahu alam.